Tá mission seanmh marall go bhfuil múise marm marall ar an gcinigíú tá go leisúil in Gaza. Ní me sásta a ciún faoi níos mó agus sama ggéire ar politeí na héireann a bheith crógach agus seasamach níl do díonna leanóhan agus támuid tá siad gur múséim orin leis an aspa gníomh atá arsúla acu fi láthir. Níl se sochma agus fiúgur pobl beagmíideach muid támuid sásta bheith glófaí agus cuiinemuid ar an ngealún tugsib a réon táchan nar a thugus impel a ríist. Tá muid teanna na séir agus tá me cuiineir na hiascarí nach féad le iasca háinte sa bharige hall in Gaza agus go bhfuil do cha marún sin agus sé baint bheirím chodonnastá rudaí gail fi láir agus nach bhfuil nach bhfuil dá mór an trúirt Jonah tátas go go na daine na réide agus Lautmach. No voice is too small, no number is too small, that everything makes a difference. And we just did a march around there, and there was lots of tourists around, and as we passed, people were taking kafiyas out of their bags and they were applauding us and videoing us. So we've got huge support, and there is support to end this immediately, and for Israel to get out of Gaza and to stop the bombing and to stop the genocide. Much get our to Harry Checkers, much get our to Harry an occupied territories bill. As a kuna Danish Begolordine, but she had signed a lot of because much answer from the kuna Jay. Search of Phalaistín. I'm a visitor here in this year, and we're here a couple of days. Myself and my wife Emma, we're walking around and we're seeing the Palestinian flags and support everywhere. We're blown away by the support all over the island, and we're just walking down towards the ferry this morning. We saw this demonstration, which is amazing, on the periphery of Europe, small little island, and the support that it's got. We fell in with the demonstration. We see people giving us a thumbs up and clapping. It's just so inspiring. The mission seo mar braham nach bhfuil ceart a thuirte muinte na Phalaistín agus nach bhfuil nó an orda hardarthú agus stolam is cum a cécha beag agus tá dhéananstú na tuga sé cúna agus tá choirí briste brennhir na físeán agus a géisi feis na scéalta agus tá sé go mar rud cinntíana. Támad an seo ina séar ag agáidíocht faoin cinigíú atá ghuilerá agus gan aon stad nó stop leis agus muinter na Palestíne i gcuiteanna agus Gazaach go háirid go mór híos leis agus ábharú go brúdúil agus ochras orthú rudatá is tócha ag muinte na tíre seo chur amach acu ag dul siar le fáda an lá go dtí an drochiil aimsir an drochiil agus an muid anis tá takeíocht agan domhainte na Palestín anis atá ag fullington rudíireach céine. Tá muid an seanneol le rá nach muid sása nach go chuile íirecht junta ag ar rialtas an Occupied Territories Bill a chuirte isteach agus gur tír beag muid fós tá muid an ar tionchar úsáid chun brú a chur ar go hidirnáisiúnta go méid bia licisteach go Gaza inis. Teastal is na Palestíní, tastin se go céir ar fuide tán.